Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share di channelnya Hendra Ananda Drone. Mantap, sangat stabil guys, wajib beli, murah, tapi nggak murah guys. Drone sudah memiliki brushless motor, bisa dilipat, sangat simpel, bisa dibawa kemana-mana guys. Sangat-sangat stabil guys. Coba kita turun ke bawah. Stabil guys, mantul. Drone mini lipat, murah meriah tapi nggak murah guys. Drone ini memiliki sensor di bawah. Suasana cukup ramai, pas buat penerbangan di malam hari, jadi bagus biar baterai awet di pagi atau di sore hari. Bila perlu di malam hari jadi baterai awet. Kalau di siang hari boros, jadi durasi terbang tidak begitu lama. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share di channelnya Hendra. Oke, terima kasih banyak buat semuanya.